Shubor nakaslem jong unong san Hima. Hagastap jong ngasngi sa jan jong katayo ki katukan ki brio ki lalap ya kawe kamet Khyllung bala Suba bala Shuban Bret hakawe ni ki jaka hakawa Nonbah uskat di kashnong apu nunong ston uba Khyllung do hagajinan lang uba SS nong se rang ba dong baru presiden ke VDP jong kashnong uba SM yong kilet hu bana kalyang jong ki kum kinong lam shnong hagipor khnai bejimin step jong kasngi sa jan kila yo i kajing pentep na kinong shong shnong ki basa hajan ketika jaka bakadon kamet jong i Khyllung bat hadian balawan pet lalap shisha i ketika met hendai om shimlatip manu bawan Bret hak ni jaka shu ulo angru bahadian kani nagalyang kashnong kala pentep no shaki pulit hak baki pulit ru marmar kilawan hak ni jaka bande ek badan kam uba Khyllung do ule thuru bakat kum kajing pet ite i Khyllung idei ibrang don haki saw bat san benai bat idei ru ishenrang Hindi cuma mesti lagi kendai beje yang apa ni, tu pun ini yang ditip nang dia di biasa ya jan. Mak tak digajar jaka bayar bayan semua. Bila sia ditip ba kadun gamen Khyllung bilang ni ko ini. Dia dia bagi orang mak bangsan dia kan ini kan ini dia orang pek ilap secara dengan pakam di Khyllung. Senyum tip menolak wan Bret ni ru. Jadi misulak mesti. Dia kata nak yang jong di Khyllung tidak penting untuk kita. Polis mo bagaimana dia mentah ya kami tak cuma polis bagian menye iman itu Khyllung dan dia di saw hidup san benai tempat Khyllung di senrang ni